lakini kulikuwa na mtumishi mwaminifu mwenye akili. Mathayo 24:15. Branham iko Malaki 4. Vile vyote tunapasha vitika. Na mnakubali utumishi yenyewe katikati yetu. Kama unatosha kimoya unaua utaratibu ya Mungu. Mungu awabariki kwa jina la Yesu Kristo. Tunataka kusoma maandiko matakatifu. Sikuuliza saa. Saa 12 ndamalizisha. Mungu awabariki. Mungu na utaratibu. Watumishi wanasemaga Roho Mtakatifu iko na niongoza, iko na niongoza. Mungu na utaratibu. Roho ya unabii inatii nabii. Tutasoma Waroma 5. Mstari wa kwanza mpaka wa 5. Tunasoma jina la Yesu Kristo. Waroma sura 5 mstari wa kwanza mpaka 5. Basi tukikwisha kuhesabiwa haki kwa njia ya imani, tunasalama kwa Mungu kwa njia ya Bwana Yesu Kristo. Kwa yeye vile vile tumepata njia ya imani kufikia neema hii tunayosimama ndani yake na kufurahi katika tumaini la utukufu wa Mungu. Wala si hivyo tu, lakini tunafurahi katika mateso vile vile, tukijua ya kwamba mateso yanafanywa saburi, na saburi inafanya uvumilivu, na uvumilivu inafanya tumaini, na tumaini halipatizi haya, kwa sababu mapendo ya Mungu yamemiminwa ndani ya mioyo yetu kwa njia ya Roho Mtakatifu tuliyopewa sisi. Amen. Asante Bwana wetu. Asante Bwana umetukubalia kusadika kwa hizi saa. Umetukubalia kusoma maandiko matakatifu. Mungu tupatie chakula chetu cha jioni ya leo, kusudi tupate kukula. Jina la Bwana wetu Yesu Kristo tunakushukuru. Amen. Mimi naangalia tutaongea kwa neno yenyewe haiko ya mpya. Ni neno linasema amani. Tulisoma Waroma. Kwa hivi tulishindiwa na kuamini. Nani mwenye kuna Biblia ya Kiswahili kusudi tusikie kisi leo nasema. Aseme Kiswahili. Waroma 5:1. Basi tukikwisha kuhesabiwa haki kwa njia ya imani, tunasalama kwa Mungu kwa njia ya Bwana yetu Yesu Kristo. Amen. Mtu mwenye anaamini kama vile Biblia inasema agomba kugira amahoro n'Imana, anapasha kuwa na salama na amani na Mungu. Basi tukikisha kuhesabiwa haki kwa njia ya imani, tumaze rero no kubarwaho kuri binyuze mu kwizera, tukisha hesabiwa haki kupitia kuamini, tunasalama kwa Mungu kwa njia ya Bwana yetu Yesu Kristo. Amahoro n'Imana, tuko na salama na Bwana Mungu. Umwizera, mwamini, wizeye neza, mwenye aliamini vizuri, afitanye amahoro n'Imana, iko na salama na Mungu. Kana uje afita amahoro, na yeye mwenyewe iko na salama. Imani wamugisha. Mungu awabariki. Yo wizeye neza, kama unaamini mzuri, ufitanye amahoro n'Imana, uko na salama na Mungu. Amahoro ni ikintu Imana itwifuriza. Salama ni kitu kenye Mungu anatutakia. Ntabwo Imana yifuza yuko
abana bayo baba abantu batagira amahoro. Mungu hawezi penda watoto wake wakose amani. Akesha amahoro twe tuyibuze. Sisi ndio tunajikosesha amani Bitewe no kwanga inzira y'Imana. sababu ya kukatala njia za Mungu. Ariko Imana yacu, Lakini Mungu wetu, yifuza ko abana bayo aho bari hose Mungu anataka mahali kote mtoto wake yuko akuwe na salama. nawe tekereza Yesu yazutse, Na wewe uwaze kisi Yesu alifufuka. Anakutana kwenye walikuwa wanajificha na wako na oga. Akasema amani kuwe katikati yenu. Alikuwa anataka agiye kujya mu ijuru, alikuwa anataka enda mbinguni. yaravuze ngo mbasigiye amahoro, Alisema mimi nawaachia amani, kandi bahaye amahoro. mimi nawapa amani. Imana yacu ishaka ko tugira amahoro. Mungu wetu anataka tuwe na amani. Kuko nta amahoro nta nicyo wakora. Kama hakuna amani hakuna kitu unaweza kufanya. Reka ndani bifashe byose babikubita hasi. Na binyu nakamata byo tunaweza viangusha chini. Ndio maana dusaba mbali duheza amahoro na. Ndio maana tunaomba Mungu atupatie salama Ubugingo bwacu. na maisha yetu. Ndio turabireba uko turagenda dutera imbere. Tutaviona gisi tutakuwa tuko tunasonga mbele. Tuko tunasonga mbele. Turagenda tubireba. Tutaenda na tuko tunaviona. Mungu atusaidie. Natwe tugira amahoro uko twize. Na siye tukuwe na salama. Ariko kugira amahoro birasaba wizere ibyanditswe. Kusudi tukuwe na salama na lomba tuamini maandiko yote. Sababu pale Matendo ya Mitume 16 kuko dada yetu mwenye anaitwa Lydia. Alibatiziwa akabatiziwa na Paulo. Wakati alimaliza kubatiziwa akasema, kama mnaona mimi naamini mzuri, muze murari wanje. Kuye mulale kwangu. Bisobanura ko ushobora kwizera ko ntiwizere neza. Binamaanisha unaweza amini lakini na hauamini mzuri. Wizeye bitewe n'ibindi bintu ushaka. Na unaamini sababu ya venye unataka. Urugero ni Simoni w'umukorikori. Cha kuangalia yako ni Simoni. Ari muri Biblia. Iko Biblia. Ari muri Biblia mu byakozwe no mu gice cyangwa. Iko mu Biblia Matendo ya Mitume. Ariko Simoni muri kumwibuka. Simoni mnamkumbuka. Yarabatijwe. Alibatiziwa. We ashaka kugira ngo alikuwa anataka binumaze muhereze kububasha bwo gukora ibitangaza. Mitume wampatie uwezo wa kufanya miujiza. Nawe jabona icyo agaciro. Alikuwa anapata ile maheshima. Bamwemere. Bamuitike. Bamwemera batenda mu gitangaza. Bamuitika si angalia mtu wa ajabu. Bana n'abantu babwiriza abantu babita igitangaza. Huko na benye banahubiriaka kusudi babaite wa ajabu. Bagura abantu babita igitangaza. Banahubiri kusudi babaite ba ajabu. Huko benye banatumikia Mungu kusudi babaite. Abraham baba ukora ufite intego yo kwamamara. Abraham anasema kama unatumika na unataka bakutape. Umeangusha shabaha. Wewe ubiri uimbe. Fanya kazi ya Mungu kusudi Mungu aonekane kwa watu. Yohana Mbatizaji yaravuze ngo hari umuntu gutegurira inzira. Alisema kuko mwenye niko natayarishia njia. Wakushikwa hejuru. Wakuinua yulu. Ndiye kachishwa bugufi. Mimi nakishuka chini. Niyo modeli ya wana b'Imana. Ile ndio modeli ya watoto wa Mungu. Kushikwa hejuru Kristo. Kuinua Yesu Kristo. Wewe unashuka chini. Yesu anaonekana peke yake. Mungu atusaidie kwa jina la Yesu Kristo. Yesu ndio tunahubiri. Yeye ndio tunaimba. Yeye ndio tunataka. Yeye ndio tunaonesha. Mungu awabariki kwa jina la Yesu Kristo. Paulo yabwiye abakristo muri Korinto. Paulo aliambia Wakristo wa Korinto, ndakuya kwenu, lakini shaka kureba muri mwe kile kenye mnataka kuona mwingine, lakini ni Kristo. Kristo ndio mnataka kuona mwenyewe. Rero amahoro, amani ni kitu kigezi, ni kitu cha lazima. Mkristo Mkristo angepasha kuwa na salama ndani ya roho yake. Cha kwanza haiko madhehebu. Sababu dhehebu iyo bari gusenga kama bako banaomba, Biblia kwamba musengero gusa. Biblia inasema mnaniombea bure. Kubera kwa mateko mutegekana mateko y'abantu. Sababu mashurti zenye mnatia ni mashurti za watu. Banaomba lakini banaombea bure. Kuko bafite amategeko. Sababu bako na mashurti zabo. Bafite amategeko ya Kristo. Bako na masheria zabo. Bafite amategeko 10. Kuko benye bako na masheria 10. Bako na masheria 7. Muri amategeko 7 arabavuga ngo Maile masheria 7 kwa wanasema. Muri ayo madini ni wandi kuvuga.
Mwaile madini ndio niko nasema. Uje wihana rimwe mu mwaka. Ukwe na tubu ni moya mu mwaka. Sinzi n'ubundi yake na rimwe mu mwaka. Sijue kama mtengeneza tubu ni moya mu mwaka kisha aende mbinguni. Unyapo masakramento bari. Mwaile masakramenta 7. Ni ibintu bitari muri Biblia. Ni vitu vyenyewe viko mu Biblia. Amategeko y'abantu. Ni masheria za Abo baba. basengera Imana ubusa. Bale banaombea Mungu bure. Barasenga. Banaomba. Ariko mwijuru Imana irushiraho 0. Lakini mbinguni Mungu anatia 0. Nuko bakirwa umunsi wose Hata wanashinda siku mzima na wako banaomba. Biblia ishiraho 0. Biblia inatia 0. Twebwe rero tuzi ko turi mu itorero ry'Imana. Siye tunajua kama tuko mu kanisa la Mungu. Itorero ni Kanisa ni nini? Itorero ni kirema cy'Imana. Kanisa ni kiumbe cha Mungu. Idini ni kirema cy'abantu. Dini ni kiumbe cha watu. Idini ni umushinga w'abantu. Dini ni umushinga w'abantu. Umushinga company. Ndushaka kuvuga company. Ni kampuni ya watu. Ni umushinga w'abantu. Dini ni kampuni ya watu. Itorero na kanisa ni institution y'Imana. Sasa ko ndabivuga. Amen. Ngiye kubisoma kuko Frere Frank abisobanura. Mimi natabisoma gisi Frank anatafsiri. Aradufasha. Tubisoma mbere igitabo cya Christianisme n'ubundi twakira gusoma kugira ngo tubyumve neza. Imana bavugisha mu izina rya Yesu Kristo. Mungu awabariki mu jina la Yesu Kristo. Twishimiye ko turi mu kintu cy'Imana. Tunafurahi sababu tuko mu kitu cha Mungu. Abariki ari umushinga washyizweho n'abantu. Haiko kampuni yenye ilitiliwa na watu. Ahubwo ni ikirema cy'Imana. Ni kiumbe cha Mungu. Mu kitabu aravuga ngo l'assemblée biblique, kusanyiko la kibiblia de rachetés, ya waliokombolewa, n'est pas une institution organisée par l'homme. haikuwa mpango ambao imetiliwa na mwanadamu, Mais bien un organisme vivant. lakini ni mpango ulio hai. Mais un organisme vivant. Lakini ni mpango ulio hai. Organisme ni kitu gifite ubuzima. Organisme ni kitu kenye kiko na maisha. Organisme ni urugingo ruzima. Ni kiungo cha mpya. Organisme vivant. Lakini ni kiungo kilio hai. Elle est la seule institution spirituelle sur la terre. Ni mpango ambao kiroho ambao ni peke yake iko duniani. Elle est la seule institution spirituelle. Ni mpango ambao umetiwa ya kiroho peke yake. Institution ni ikigo ni ngo mushinga. Elle est la seule institution spirituelle de Dieu sur la terre. Ni shurti ambayo peke yake ya Mungu imetiwa duniani. Elle est formée des rachetés. Imeundwa na walionunuliwa. Des rachetés. Na walionunuliwa. Des personnes ayant trouvé grâce devant lui. Na watu ambao walipata neema mbele yake. Elle est aussi appelée le temple de Dieu. Na wao wanaitwa vile vile hekalu la Mungu. Je dis l'assemblée biblique. Elle est aussi appelée le temple de Dieu. Kusanyiko la Biblia vile vile inaitwa hekalu la Mungu. La maison de Dieu. Ama nyumba ya Mungu. Imana wakushimuzani ya Yesu. Wabariki mu jina la Yesu Kristo. Mushinga Imana ifite yo yikoreye wayo bwite. Mpango yenye Mungu alitiaka yeye mwenyewe. Hano kuri isi ni itorero. Hapa kwa hii dunia ni kanisa. Ndio mpamvu. Ndio maana. Yuko yaravuze ngo yeye mwenyewe alisema itorero ryanjye. Kanisa langu. Ngo mushinga wayo. Sababu ni mpango yake. Nzao itorero ryanjye nzagabaka ku rutare. Kanisa langu nitalijenga ku mwamba. Marembo y'ikuzimu ntazarisho. Milango ya kuzimu haitaiweza. Amen. Nono mushinga wo ile mpango abantu batanu baricara. Batu batano wanaikana. Mushinge dini. Wanasema tutie dini. Bishiro n'amategeko y'idini. Tutie na ariko itorero ry'Imana siko rishingwa. Na masheria za dini. Itorero ry'Imana siko rishingwa. Haiko kanisa ya Mungu haiko vile njoo inatiliwa. Bicara ngo bavuge dushingiye itorero. Batu habaikalake baseme tutie kanisa. Itorero riva mu kintu kidasanzwe. Kanisa inatoka mu kitu kenye hakiko cha kawaida, kenye hakikutayarishwa. Ni kitu cyateguwe n'Imana. Ni kitu kenye kinakuwa kilitayarishwa na Mungu. Ushobora kujaliya. Unaweza enda pale. Ugiriye mu kazi. Unaenda mu kazi. Wabiteguye. Haukubitayarisha. Bakwereje mu kazi. Bali kutuma tu mu kazi. Wagera bataka kukabiza ijambo ry'Imana. So nafika kule unaanza kuhubiri neno la Mungu. Abantu bakize. Watu wanaamini. Bakiyongera. Banaongezeka. Banaongezeka. Ugeze kwitegura. Haukubitayarishaka. Lakini ilikuwa ni mpango ya Mungu. Mungu atusaidie mu jina la Yesu. Itorero litakazwa n'ijambo ry'Imana.
Kanisa inaanza na neno la Mungu. Inaanza na neno la Mungu. N'abatangiza amatorero no gutanga imfashanyo. Huko na wenyewe wanaanza makanisa na misaada. Ntabwo itorero ry'Imana. Ile haiko kanisa la Mungu. Itorero ry'Imana litangizwa n'ijambo ry'Imana. Kanisa la Mungu linaanzishwa na neno. Ntabwo litangizwa no gutanga amafugo. Halianzishwa na kupana mafugo, gutanga imyambaro, kupana manguo, gutanga ubwishingizi bwo kwivuza, kupana assurance y'ubuvuzi. Oya, ahubwo itorero litangizwa n'ijambo ry'Imana. Kanisa linaanzishwa na neno la Mungu. Itorero litangizwa no gutanga amatungo, likaanzishwa na kupana mafugo. Uzahiriza abandi ngurube, utapatia watu nguruwe, hizi bapfiraho ndibazagaruka, wakati zitakufa hawatakuja tena. Lakini neno la Mungu alikufaki. Biblia inasema neno la Mungu ni hai, halikufe, sababu neno la Mungu ni Mungu pekee yake, na Mungu hakifaki, anabaki milele na milele. Kanisa la Mungu haiko shirika ya watu. Ni institution, ni kirema chima, ni kiumbe cha Mungu, ni kigo chima, ni kigo chima, ni mahali pa Mungu. Amina. Amen. Amina. Nishimye kuti mushinga w'Imana. Mimi nafurahi sababu niko itorero ry'Imana, ni umushinga w'Imana. Niko matarisho, si umushinga w'abantu, haiko mipango ya mtu. Ibyo bimereza Hii inanipa kuwa na salama. Tuko tunaongea kwa neno linasema salama. Itorero ry'Imana, kanisa la Mungu, lishigikira ukuri gusa, lina soutenir kweli, lishigikira ukuri gusa, linaunga kweli tu. Imana bakoresha muzambi Yesu Kristo. Amina. Amen. Amen. Ni kirema cy'Imana, ni kiumbe cha Mungu, si umushinga w'Imana, si umushinga w'abantu, haiko mpango ya wanadamu, ahubwo ni umushinga w'Imana, lakini ni mpango ya Mungu. Imana bakoresha muzambi. Mungu awabariki mu jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Kozi Imana avuga ko iryo torero ry'Imana, mtumishi wa Mungu anasema ile kanisa la Mungu, muri iryo mwa ile kanisa habwirizwa mu ijambo ry'Imana, munahubiriwa tu neno la Mungu. Kandi akavuga ati, na anasema ijambo ry'Imana, neno la Mungu, cyangwa se imbere y'Imana, wala mbele ya Mungu, ku ngingo imwe, ku ngingo imwe, agizo moja, habaho ibisubizo bibiri, hakukwake jibu mbili. Ku ngingo imwe, ku Mana hari igisubizo kimwe. Huko tu jibu moja. Sasa muri kubyumva? Amen. Tuvuge ngo kumubatizo, tuseme kubatizo, bamwe ngo muzabatizwa mu izina rya Data wa twese, bamwe asema mtabatizwa mu jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, abandi ngo muzabatizwa mu izina rya Yesu Kristo, wengine asema mtabatizwa mu jina la Yesu Kristo. Mwa vile vyote yari ku Mana, kumungu igisubizo kimwe gusa, kuko tu jibu moja. Hano Frere Frank ndongera basomere muri Rodefi, ndabasomea tena mai kitabu Rodefi, avuga ngo Rodefi de la théologie chrétienne, page ya 4, page 7, aravuga ngo il est juste de mentionner encore car réalité auprès de Dieu, ni kweli kuonesha kwamba mbele ya Mungu il y a toujours uniquement une seule réponse juste, kuna jibu moja sahihi. Amen. Ibyo igisubizo kimwe cy'ukuri. Amen. Nabaho ibisubizo bibiri, nabaho ibisubizo bitatu, hakukwake jibu mbili, nabaho ibisubizo kimwe cy'ukuri, unakuwa tu jibu moja ya kweli. Mungu awabariki kwa jina la Yesu Kristo. Uniquement une seule possibilité, uwezo tu moja. Quand une réponse est aux possibilités imbere, kama nombreuses, majibu ambayo inatokana na wanadamu ndio za mingi, ku bantu bo bagira ibisubizo byinshi, kubatu wanakuwa na majibu mingi, n'uburyo bwinshi bwo gukora ibibazo na namna gisi ya kumaliza mashida, ariko Imana yashyizeho inzira imwe, lakini Mungu alitia tu njia moja. Amen. Amen. Par exemple, uribye, kwa mfano umeiba, wibiye ku karubanda rumwizera, umeibia mu kiwanja na uko muamini, inzira no kuzukihana, njia ni kukuja tu kutubu, ntabwo ari kuza hano ngo uri kudusekera, haiko kukuya hapa na uko nacheka. Oya, uri inzira
y'icyaha no kukiha. Njia ya dhambi ni kutubu. Imana bamugisha muzana Yesu Kristo. Amen. Pia na bakakubabarira. Unatubu banakusamehe. Abantu bavanga bize message anageze. Huko watu wanasema waliamini message kwa fasi kwa nilifika. Baguchika kesi ya fanta. Ase kama ulifanya dhambi banakukata kesi ya fanta. Aloti bufura arikubiriyo muri Kongo. Huko na mwingine friend mwenye alikuwa ananiambia yuko zicyaba kushibihumbi jana bakakubabarira. Kama unafanya dhambi banakukata na amafaranga wanakusamehe. Pesa hazimalizake dhambi. Kile kinatosha dhambi ni damu ya Yesu Kristo. Biblia inasema angalia mwana kondoo wa Mungu anayetosha dhambi za haikuandikiwa si angalia pesa zinatosha dhambi. Amen. Kama unakosea mume wako unamlomba msamaha, haiko kumpigia frite. Na kupigia frite viishie pale viishe. Hapana. Tupo kwa bibi yako mwenyewe ulifanyisia kosa. Haiko kumuuzia supero waxi. Hapana. Asema damu nilikukosea na kuuzia nguo viishe. Hapana. Ni kutubu kwa ile dhambi unaikiri tena. Kenye ulimtendea unakisema mbele ya Mungu. Huko tu namna moja. Huko jibu moja. Lakini watu wanakuwa na majibu mengi. Lakini cha Mungu ndio cha kweli. Mungu awabariki kwa jina la Yesu Kristo. Tunashukuru Mungu sababu tuko kwa kanisa la Mungu. Kigo cyonyine Imana yashizana kuri isi. Kimoya tu cyo peke cha Mungu alitiaka hapa kwa dunia. Ibyo biduhesha kuba amahoro. Bile binatuletea kuwa na salama. Kubera ko turi mu mushinga w'Imana. Sababu tuko mu mpango ya Mungu. Ntabwo turi mu mushinga w'abantu. Hatuko mu mpango ya wanadamu. Imana bamugishe muzana Yesu. Mungu awabariki. Turi mu mushinga w'Imana. Tuko mu mpango ya Mungu. Ntabwo turi mu mushinga w'abantu. Hatuko mu mpango ya wanadamu. Mukozi w'Imana na aratubwira ko mtumishi wa Mungu tena anatuambia agakiza. Fatana na wokovu. Ibitabo ni byinshi. Vitabu ni vya mingi. Igitabo cyo kwisoma ni kimwe. Lakini kitabu cha maelekezo ni kimoya. Ni Biblia. Ni Biblia. Ari ibintu byinshi byagufasha. Huko vya mingi vya kukusaidia. Igitabo cyagufasha ni kimwe. Huko vya mingi vya kukusaidia lakini kinaweza kusaidia zaidi ni kimoya. Ni Biblia. Ni Biblia. Kwa hii kitabu kenye tuliendelea kusoma tunaendelea kusoma kwa page 11. Anavuga ngo nasema lorsqu'il s'agit de croire Dieu et ses desseins, wakati inabidi kuamini Mungu na mipango yake envers l'humanité, kwa ajili ya wanadamu, nous devons conseiller aux gens de consulter le livre des livres. Amen. Na tunaweza shauria watu kuweza kuchunguza kitabu cha vitabu. Amen. Amen. Je ne crois à rien ni à personne. Amen. Amen. L'expression je ne crois à rien ni à personne n'est juste que lorsque il se rapporte aux hommes. L'expression je ne crois à rien ni à personne ile kukustamka siamini kwa mtu n'est juste que lorsque il se rapporte aux hommes. Ama ikitokea kwa watu. Amen. Amen. Mais elle ne peut pas être appliquée au Tout-Puissant et à sa parole. Lakini haiwezi tendeka kwa ajili ya mwenye uwezo na neno lake. Imani wa mshukuru Yesu Kristo. Mungu abariki mchina la Yesu Kristo. Lorsqu'il s'agit de croire, kama inabidi kuamini, lorsqu'il s'agit de croire Dieu et ses desseins, kama inabidi kuamini Mungu na mipango yake envers l'humanité, kwa ajili ya ulimwengu, tunapasha shauria watu kuchunguza kitabu cha vitabu. Ndio Biblia. Ndio Biblia. Kama ni mariage. Kama ni mariage. Ni kuangalia Biblia. Amen. Kumubatiza. Kubatiziwa. Ni kuangalia Biblia inasema nini. Bitwara mungo zao. Gisi wanaume wanashikamata manyumba zao. Ni kuangalia Biblia. Habari filosofi. Haiko filosofi. Filosofi kwa twize kutana kucha. Sisi tulijifunza hivi na hivi.
muri psychology twize gutya na gutya. Basi tulisomaka hivi na hivi. Oya. Hapo mwitoro ry'Imana. Mu kanisa la Mungu. Ngo ijambo ry'Imana rivuga muki. Kusema neno la Mungu linasema nini? Imana ibamugisha muzangiza. Mungu awabariki mu jina la Yesu Kristo. Amen. Muri kibiriza cha Frère Branham. Mukibiriza cha Frère Branham. Mahubiri ya ndugu Branham. La profondeur après la profondeur. Kilindi kinaita kilindi. Mutangiriro zacho atangira kuvuga ngo mu mwanzo yake anasema hivi. Il n'y a pas de Saint-Esprit. Amen. Hakuna Roho Mtakatifu mbili. Saint-Esprit lumwe. Roho Mtakatifu ni moya. Hawezi ongoza moya kwa ile ngambo. Kwa namna moya. Ongoza na mwingine ile ngambo namna nyingine. Roho Mtakatifu ni umoya. Amen. Amen. Na wewe mkozi umwe gukora makosa. Hawezi ongoza mtumishi wako kufanya makosa. Na mwingine kutoifanya. Mungu awabariki mjina la Yesu Kristo. Hawezi kubalia dada yetu kuolewa kwa hii namna. Na mwingine kuolewa kwa namna nyingine. Mungu anatia utaratibu tu ya namna moja. Kuna Roho Mtakatifu mbili. Amen. Roho Mtakatifu ni moja. Kumbuke kama niliwaambia mbele ya Mungu huko tu jibu moja. Hakuna jibu mbili. Kama unataka jibu mbili zenye ziko tofauti. Mwenye alitafuta jibu mbili zenye ziko tofauti. Ni Balamu. Katika kisibizo cha kabili. Jibu ya pili chamuzanira ibibazo. Ilimletea shida. Ariko Imana yari yaramusubije rimwe. Lakini Mungu alikuwa alimjilia tu limoja. Ilikuwa vinatosha. Acha niwaambie. Acha nisome. Kusudi Mungu akuitikishe kitu. Ikivuga rimwe inakisema tu limoja. Ikasubira mu kabiri. Inakirudia mara pili. Igwamiza kubiyavuze. Kusudi akuhakikishie yenye alisema. Ahijukuri. Kama ni kweli. Imana yereza umukozi. Mungu anatuma mtumishi. Imana akakubwira ku ngingo yawe. Mungu anawaambia kubienye vinakuhusu. Akazaza na nundi watumvikana. Anarudia kunarudia na mwingine maneno. Na anarudia tu kile kile. Ndio kugaruka. Kama uko wakurudia unarudia. Muri Yobu 33. Yobu 33. Ndagira ngo tubasomere byose ndabyibutse. Nataka tupasome ile maandiko mimi naikumbuka. Ndabyibutse kugira ngo tubisome. Mimi naikumbuka tubisome. Yobu 33. Yobu 33. 29. Mimi ni ndugu baribwa za mito. Job 33 verset 29 à 30. Tazama, tazama maneno haya yote tazama maneno haya yote Mungu anayafanya mara mbili hata mara tatu kwa mtu ili kurudisha nafsi yake toka shimoni ili aangazishwe kwa nuru ya walio hai. Angalia sana Yobu. Ndio byose bikorwa n'Imana musho. Vile vyote vinafanywa na Mungu. Igenzi cy'umuntu kabiri. Anafanyizia vile mtu mara pili. Mara tatu. Kugira ngo igarure ubugingo kusudi arudishe nafsi yake. Utajikuzimu. Usiende kuzimu. Niwumva bagusubiriye mu ijambo. Kama unasikia banakurudilia muneno. Wigeze kumva. Ulisikia tena. Mungu anataka arudishe nafsi yako. Mwenye ko bwatakaye cyangwa. Ujue kama ilipoteaka anataka irudishe. Usiende kuzimu. Reka bisome n'umurongo wa 10 Some na mstari wa 14. Verset 32 chapitre 33 verset 14. Imana ivuga rimwe ndetse kabiri nubwo umuntu atabyitaho. Mungu anasema ni moja wala mara pili hata kama hauvijadi. Soma mu Kiswahili twumve frere. 13 verset 14. 33:14.
Maana Mungu anasema mara moja ndiyo mara mbili, lakini mtu hafikiri. Amen. Imani kuzanira ijambo. Mungu anakuletea neno. Kaniza mkozi wake. Anaipitisha mtumishi wake. Ikongera ikaniza mu bwa kabiri. Akanarudisha tena mara pili. Ntubyiteho. Kama haujali, ariko imani zacuruwanza. Mungu atahukumu. Ubuhamya bubiri cyangwa se butatu. Kufatana na ushuhuda 2 wala 3. Imani bahumvisha umuzengezi. Mungu awabariki kwa jina la Yesu Kristo. Rero turiko kuri iyo torero ry'Imana. Tuko tunasema kwa ile kanisa ya Mungu ko wishimire, ufurahie, yuko uri mu itorero ry'Imana. Ufurahie jinsi uko mu kanisa la Mungu. Ni itorero ry'umuntu. Haiko kanisa la mtu. Imani bahumvisha umuzengezi. Mungu awabariki kwa jina la Yesu Kristo. Yale itorero ry'Imana rero. Kama ni kanisa la Mungu, ni kanisa la Mungu tu. Imani ni umutegetsi wake. Mungu ndio mwenyewe anaiamuru. Umuyobozi wake. Yeye ndiye anaiongoza. Imani bahumvisha umuzengezi. Mungu awabariki kwa jina la Yesu Kristo. Yeye ndio tunapatia mahitaji yetu. Watoto wake. Abafite abana. Wenye wako na watoto. Abana bomba banezerewe. Watoto wanasikia wako na furaha. Bomba batekanye. Wanasikia wako na salama. Kama wako wanaona bazazi yao. Banakuwa wanajua bakakosa kae. Bazayisaba ababyeyi. Batailomba mzazi na mzazi atawapatia. Nawe uniforme azayisaba umubyeyi. Kama anakosa uniforme atailomba mzazi na mzazi atampatia. Na sio tungepasha sikia tuko na salama. Sababu tuko na mzazi wetu. Na mzazi wetu ni Mungu. Na sikibona ababyeyi b'umubiri. Haiko sawa sawa na wazazi ya mwili. Uko ababyeyi b'umubiri bashobora no gushaka kitu bakakibura. Sababu wazazi ya mwili wanaweza tafuta na kitu kinakosekana. Lakini Mungu wetu anasema isi n'ibirimo byose ni iby'Uwiteka. Dunia na kujaa yote ni mali yake. Isi n'ibirimo byose ni iby'Uwiteka. Dunia na kujaa yote ni mali ya Mungu. Fedha ni dhahabu ni ibya. Anasema tena fedha na dhahabu ni zake. Ariko kavuga nabo babuze amafaranga. Kisha naona sema ulikosa pesa. Kandi so yaravuze ngo ifeza ni dhahabu. Na Jacob baba wako alisema fedha na dhahabu yote ni vyake. Unabuza amafaranga. Nasema nilikosa pesa yo gucuruza. Ya kuchuruza. Uko na tudanganya. Ariko gutumvira papa wawe. Uko gisi hautii baba wako. Na njoo baba yako wa mbinguni. Ndio mambo wabuze cyo gukora. Njoo maana ulikosa cha kutumikisha. Wabuze gishoro. Ulikosa mwanzo. Waruziko. Ulikuwa najua. Frere Branham avuga ngo. Frere Branham anasema kubona imigisha. Kupata baraka. Na bisaba gushora amafaranga menshi. Hailombe kutumikisha pesa za kwanza na pesa za mingi. Hapana. Bisaba amafaranga make. Inalomba pesa kidogo. Aramu wakigaza n'Imana. Na yengine ameoshoa kwa mkono ya Mungu. Akavuga ati. Anasema hivi. Musa yagiye kurwana. Alienda pigana. Afite agakoni. Na iko na fimbo. Arwana n'amafarashi. Akapigana na farasi. Frere Branham avuga ngo. Ndugu Branham anasema. Irimo ubushobozi bw'Imana. Ilikuwa fimbo kidogo lakini ilikuwa muujiza wa Mungu. Ilimo biganza by'Imana. Na iko mikono ya Mungu. Natwe dukora ikintu kiko kiganza cy'Imana. Na sisi tunafanya kitu na kiko mikono ya Mungu. Izagira akamaro. Itakufalia. Ukora ikintu kiri mu maboko yawe ntacyo kimaze. Fanya kitu chenye kwa mikono yako hakifai. Abeshi bakora ibintu birimo biganza byabo. Wengi wanafanya kitu na kiko mikono yao. Wanapata eshek. Wakeshua. Wanashindwa. Bagatsindwa. Wanashindwa. Kubera maboko yanyu. Sababu vingali mikono yao. Ari ibintu bikiri mu maboko yawe. Kama vitu vingali mikono yako, uzatsindwa. Utashindwa. Ariko numa kubishira mu maboko y'Imana. Lakini wakati utabitia mikono ya Mungu, bizagira akamaro. Itakufalia. Ndio maana Musa ingori yarafite. Fimbo yenyewe alikuwa nayo. Yari yarambuyeho n'ikiganza n'Imana. Ilikuwa inyoroshewa kwa na mikono ya Mungu. Juzi siku ya 5 tulikuwa maombi. Dada yetu akasema, mimi nashukuru Mungu yuko mwili datano nakaya amafaranga. Sababu ndugu fulani alinipa pesa. Nimfanyizie kazi. Yabaye 6,000 alinipa 6,000 ya Rwanda. Mukorera kazi. Nimutumikie kazi. Naragakoze. Nilikatumika. Nime muri 6,000. Mwa ile 6,000 umaze kugira milioni z'amafaranga y'u Rwanda. Nimekuwa na milioni ya franga za Rwanda. 6,000. Na zimetoka ku 6,000. Maana mpaye ubwenge. Mungu alinipa akili. Ya bitandatu ndabicuruza. Ile Jogoka 10,000. Nikafaidia 10. Jogoka milioni. Nikafaidia milioni. Nikachuruza vile vile. Inafika milioni 20. Amen.
Mungu hatumikishake vitu vya ajabu. Unakumbuka mahubiri ya mtumishi nasema Mungu anajificha. Mungu anajificha na anajifichulia mu vyenye viko chini. Anajifunulia mu vyenye viko chini. Tuko na baba. Tuko na baba. Hakuna kenye tunaweza lomba baba akituime. Amen. Tuko tunasema kanisa la Mungu kama tunapaswa kuwa na salama, sababu tuliamini ujumbe ya mzuri yenye ilitoa na Mungu. Tuko mkanisa yenye haiko ya watu, kanisa yenye haikutiliwa na watu, ilitiliwa na Mungu. Jo jenye iko hapa kudunia yenye ilitiliwa na Mungu, vingine vyote ni watu, lakini mahali pa Mungu peke yake ni kanisa la Mungu. Maile kanisa muko wa Kristo. Bali wa Kristo nabo tulisoma ni watu wenye baliokolewa. Ni watu wenye baliokolewa. Kama baliokolewa ni kusema balizaliwa mara pili, bakageuka watoto ya Mungu. Baligeuka watoto ya Mungu. Kama unageuka mtoto wa Mungu, unaleta salama na wewe. Na wewe unapana salama. Kwenye kwa tunapana salama. Tusome Mathayo 5. Na wewe unapana salama sababu ulizaliwa mara pili. Mathayo 5 sura ya 9. Heri wenye kufanya salama, maana wataitwa wana wa Mungu. Mko mnabisikia? Heri wenye kufanya salama, maana wataitwa wana wa Mungu. Car ils sont appelés fils de Dieu. Heri wale ambao wanaotafuta, wanaoleta salama, maana wataitwa watoto wa Mungu. Amina. Dushinzwe gutanga amahoro. Dushinzwe gutanga amahoro. Tunashurutishwa kupana salama. Turugana kujambere kwa amahoro. Tuko tunaongea kunene yenyewe nasema salama. Amahoro ni mwana w'Imana. Asalama kama niko mtoto wa Mungu. Ndapana salama mbatoto ya Mungu, bandugu. Ndapana salama mbadada. Ndapana salama mahali kote kwenye niko. Mtoto wa Mungu anapana salama. Heri wale ambao wanapatia wenzao amani, salama. Hii siku ya leo, isipopata siku ya leo, bataitwaka watoto wa Mungu na wakati ijayo. Mtoto wa Mungu anapanaka salama. Amen. Amen. Mwenye alizaliwa mara ya pili anapana salama. Hata kama anakutana na shida anapana salama. Hata kama wanamuiba pesa anapana salama. Hawezi enda kushitaki ndugu yake. Hata kama anakutukana anampa salama. Mtoto wa Mungu anapana salama. Mungu awabariki mjina la Yesu Kristo. Mimi nataka nihakikishe na lettre circulaire ya 2008. Lettre circulaire. Barua ya mzunguko. Mwini nataka tufasha 2018. 2008. Page ya 6. Page ya 6. Niba turabona b'Imana koko. Kama tuko watoto wa Mungu kweli kweli, na kutuzatanga amahoro. Na sisi tutapana salama. Amen. Amina. Les élus sont ceux qui ont toujours été persécutés. Wateule ni wale ambao wameteswa.
Les élus sont ceux qui ont toujours été persécutés. Wachaguliwa ni wale ambao tu wako wanateswa. L'inimitié ne peut exister qu'entre deux semences totalement différentes. Hawezi kuwa katika mbegu mbili tofauti. Les élus ne peuvent persécuter les autres. Wateule hawezi tekisa wenzao wateule. Car l'amour de Dieu est répandu dans leur cœur par le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu umefika ndani wao kupitia Roho. Maana mapendo umefika ndani wao kupitia Roho Mtakatifu. Les élus sont ceux qui ont toujours été persécutés. Wateule ni wale tu ambao wanateswa. Lakini hao hawawezi kosesha wengine salama. Amen. Hawawezi kosesha wengine salama. Labda nafasi nyingine tutapasoma siku nyingine. Lakini kama uko mteule wa Mungu, niko nataka nione kama tunaweza malizisha. Kama uko mteule wa Mungu na ulichaguliwa na Mungu, muweye mnapaswa kuwa salama. Unapaswa kuwa salama. Kama vile Biblia inasema hivi. Mimi nataka tupasome Luka 2 mstari wa 4. Luka 2 mstari wa 4. Tunapasha isikia kama tuko watoto ya Mungu. Tunapana salama. Tuko kuneno yenye nasema salama. Siku ya 4 tutaliongea kwa tena kusudi tulimalizishe. Mimi nataka msomee Luka 2 mstari wa 4. Yes, tunasema kama tuko wateule wa Mungu. Ndio vile tunasema si wote na tunavihakikisha. Si wote tunavihakikisha. Mimi naitika kama niko wateule wa Mungu na wale kweli. Pana salama sasa. Heri wale ambao wanaletea wengine salama sababu wale ndio watoto wa Mungu. Amen. Amen. Angalia na nafasi nyingine. Luka sura 2 mstari wa 4. Mstari wa 2:14. Utukufu kwa Mungu aliye juu na salama duniani katika watu wanaompendeza. Amen. Amen. Icyubahiro kibichimana mwijuru. Heshima iko ya Mungu mbinguni na mwisi na duniani. Nisiye ndio tuko kudunia. Na mwisi na dunia amahoro abe mubo yishimye. Salama ikuwe mubale benye anafurahia. Abale yishimye hano kuri isi. Bale benye Mungu anafurahia kudunia. Ibaha amahoro. Anawapatia salama. Amen. Unaweza sema mbone uko nasema anawapatia salama. None kwa abana b'Imana barwara kanseri. Mbone kuko watoto wa Mungu wenyewe wanagonjwa kanseri. Abana b'Imana barwara diabetes. Kuko watoto wa Mungu wenyewe wanagonjwa diabetes. Imana ivuga muri ntore zayo. Na Mungu anasema kama ni wateule wake. Lakini ndugu Frank anasema nakabasomea nako mkasikie. Yobu yarabuza amahoro inyuma. Alikosaka salama nyuma imbere yako. Lakini ndani alikuwa na salama. Umubiri wale warababashwe. Mwili iliumizwa. Imbere yako amahoro. Lakini ndani alikuwa na salama. Nakabasomera ko tusozereza. Acha nikabasomea na tumalizie. Muri ndio mvitano kuri telefone nta kibazo no gutanga komeretse. Ayo niko hapa niko navyo ku telefone hata. Nakwambibutse abakandi basomera. Nisho ninakumbuka acha nibasomee. Ni mukibwirizo cha Frère Frank. Ni mahubiri ya ndugu Frank. Yabwirije tariki ya 13 z'ukwa gatatu. Alihubiri tariki 33 1900
1980. Avant que Job était calme à l'intérieur. Yobu alikuwa anatulia mule ndani. Salama inaonekana namna gani? Ni kutulia. Kutulia. Amen. Amen. Tulia. Tuza mutima wako. Tulia roho yako. Kama ulizaliwaka na Mungu. Watoto ya Mungu wanapana salama. Utanipa salama na mimi nikupe salama. Sababu niko mtoto wa Mungu. Kama hata mimi nakutana na shida na Yobu nitatulia. Job était calme à l'intérieur. Yobu alikuwa akitulia ndani. Alors que à l'extérieur tout était anéanti. Japokuwa nje vyote vilikuwa vishaharibika. Détruit. Na kuharibika. Kufukia watoto. Mais calme. Lakini kimya. Perte de tous ses biens. Alipoteza vyote walikuwa navyo. Lakini alibakia kimya. Détérioration de sa santé. Na afya yake ilizorota. Lakini alibakia kimya. Job avait fait tout ce que père pouvait faire pour ses enfants. Yobu alifanya yote ambayo baba angeweza fanyia watoto wake. Na ajili ya jamaa yake. Ensuite le coup est parti. Na kwa ghafla yote ikatoweka. Job était bien armé intérieurement. Yobu alikuwa na vizuri, alikuwa na nguvu kwa ndani. Était bien armé. Alikuwa na intérieurement. Alikuwa na silaha kwa ndani. Armé, alikuwa anavaa silaha kwa ndani. Job était bien armé intérieurement. Alikuwa anajivika silaha kwa ndani. Il ne s'est pas querellé avec Dieu. Hakuweza kupishana, kufanya fujo na Mungu. En disant Seigneur, je t'ai servi. Na kwa kusema Bwana nikutumikia. Et maintenant tu as permis que ceci cela m'arrive. Na umeruhusu hiki na kile kinifikie. Que diront tous les autres maintenant? Na wengine wanaweza sema nini sasa? Que vont-ils penser de moi? Na watawaza nini juu yangu? Que vont-ils dire à mon sujet? Kwa ajili yangu watasema nini? Cependant, Job était là. Yobu alikuwa tu pale. Il savait très bien que le coup ne venait pas de Dieu, mais venait bien de l'ennemi. Alijua kwamba pigo halitokani na Mungu lakini linatoka kwa adui. C'est ce que nous devons comprendre. Ile ndio tunapaswa kuelewa. Savoir que les attaques, le coup de calomnie, na kujua kwamba mapigo, mashambulizi, masengenyo ne viennent pas de Dieu, havitokani na Mungu, mais viennent de l'ennemi. lakini inatoka kwa adui. Mais si parfois il passe par des croyants. Lakini mara mingi inapitia tu kuamini. Savez-vous que le diable ne peut pas faire grand chose à travers les non-croyants? Unajua kwamba shetani hawezi fanya vitu vya ajabu kubali wenye hawaamini. C'est par les croyants qu'il peut en faire plus de dégâts. Ni kwa waamini ndio tu anapaswa kufanya vituko. Car les croyants sont justement parmi les croyants, et c'est justement là où le croyant devait être une bénédiction. Ni sababu unajua kwenye kuko waamini na kwenye biku kunapaswa kuwa na mibaraka. Il se pose de grands dégâts. Pale anafanya mambo ya ajabu. En effet, ce qui se passe à l'extérieur de l'église n'est pas à notre détriment. Na vyenye vinafanyika nje ya kanisa ile habituelekee. Cependant, ce qui se passe à l'intérieur de l'église peut nous nuire tout rapidement. Lakini vyenye viko unafanyika mkanisa ndio vinaweza tuharibu kwa haraka. Ibada wa mkishomoza Yesu Kristo. Ana shakubeleka. Nilitaka niwaonyeshe Yobu ni imbere ndani irafita mahoro. Alikuwa na salama. Karume. Alikuwa salama, alikuwa anatulia. Nako sinatanda kueleza solution kugira ngo ubone amahoro. Siwezi enda na sikuonyeshe solution ya kupata salama. Unaweza kuwa unaikala hapa na hauna salama mroho yako. Si byiza Imana twetse inzira yo kubona amahoro. Haiko mzuri. Mungu alituonesha njia ya kupata salama. Amen. 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 Hari ibintu twishiraho. Kuko vitu vyenye tunajitia hapo. Tunavitia mu akili. Amama nijoro.
usiku na mchana, na hakuna solution yenye tuko nayo. Havina maana. Yobu imbere yaratuje. Yobu ndani alikuwa anatulia, lakini nyuma alikutana na shida. Wenyewe walikuwa wanamuona wanasema ule naye aliamini Mungu, lakini ndani alikuwa na salama. Acha tumalizie kwa ile andiko. Muri Hebreu 12. Ya Waebrania 12:12. Hebreu 12. Some verset 1 ugeze ku murongo wa 3. Ari tugomba kushika hasi. Kugira tubona amahoro. Kuko vitu vyenye tunapasha tia chini kusudi tupate salama. Kenye kinakukosesha salama ukitie chini. Ile ndio shauri ya Mungu. Ile ndio shauri ya Mungu. Basi na sisi pia, kwa sababu tunazungukwa na wingu kubwa na washuhuda namna hii, tuweke kando kila mzigo mzito. Tuweke kando kila mzigo mzito. Na tuweke kando ikituza mara nicho tukikoreye. Chenye kinatukosesha salama ni chenye tunabeba. Biblia inasema nini? Tukitie pembeni. Kenye kinakulemea kitie pembeni, sababu hautakiweza, hautapata jibu. Kenye hauwezi ukitie pembeni. Endelesha. Tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi inayoambatana sana nasi kwa upesi. Kila kitu kenye kinakulemea na dhambi yenye inakulemelea uitie pembeni. Na tupige mbio kwa uvumilivu katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu. Wachepana. Mungu awabariki. Mwanzo ikikuza mahoro kenye kinakukosesha salama kitie pembeni. Ndugu Frank alisema hivi, shida ya Mkristo ni moyo. Yesu alisema munibebeshe manunguniko yenu. Sasa tunaenda makusanyiko tunambebesha manunguniko. Sasa tunatoka nje tunairudiana tena tunaibeba. Hapo tulishaibebesha Yesu. Bimubebeshe mai magharibi, bimubebeshe lote. Usiku sasa utalala usiendelee kubibeba ndani ya roho yako. Ekukoseshe na usingizi. Na japo limekupatia utapata salama na wewe. Mungu awabariki kwa jina la Yesu Kristo. Tutaomba. Na utasimama uombe. Uwe na kenye utaambia Mungu. Kanibo pamoja kufikiri moyo tu kisha tunaomba. Mtakaibisha kisha tunaomba.